Straight line baga ano. Nginamukele kuyona ke iChief the Soul TV News lana ke kuthiwa ke uye wavela ke enkantolo ke manje ke Springs owesifazana ke obhekene necala lokuthengela ke umyeni wakhe ke uyiphoyisa leka masipala ke wasekuruleni inkabi ngesonto eledlule. Usibongile Prudence Dlamini oneminyaka ke engu43 ubudala uboshwe ngolwesihlanu esemakhandleleni ke kufika ke isidumbu ke somyeni wakhe ngolwesihlanu ke ntambama. Lona ke owesifazana ke udayiswe izinkabi esezikhindini ke ikhomba uyena ngani ke ngokuthi ke ayisebenzise ekuthenini ke iyobulala ke umyeni wakhe. Inkabi ke le ogama layo ke ngunhliziyo zabantu Magwenyana oneminyaka e34 itshela amaphoyisa ukuthi ke yaqashwa uDlamini ukuthi ke abulale kumyeni wakhe. Ubanele Sikhosana odutshulwe wafa ke lapha ke ngomhla ka7 kwephezulu ke ngo7:30 ekuseni ke sesitolo sakhe ke elokishini la kwaThema ekuruleni. Umagwenyana ke waboshwa ke ngomhla ka10 kwalandela ke uDlamini ngosuku lwezithandani. Icala lakhe ke lihlehliselwe ke umhla ka21 ngekuyona ke lenyanga lapho ke okulindele ke ukuthi afake isicelo sebeyili khona. Kanti kwethu ngiyofisa ukuthi ke uphawule ngalo lolu daba kuyona ke comment section ngezansi ungakhohlwa ukusubscribe kuyona ke le channel. Thank you.